Yes, reka twongere kwifuriza kugubwa neza nshuti bakunzi ba KG Pro TV n'amakuru agezweho mu Rwanda mu makipe agiye atandukanye. Rwanda Premier League umunsi wayo wa 28 muri weekend washyizweho akadomo. Tugiye kurebera hamwe uko imikino yagiye igenda, ariko turaza gutinda cyane muri ekipe ya APR Football Club, ekipe ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ekipe yambara umukara n'umweru cyangwa se y'ingabo z'igihugu. Na makuru menshi cyane ari kugenda avugwa mu gusa nanone kandi twe tugiye kugaruka kuri aya makuru tuze kuba tubabwira ngo bimeze bite. Ni byinshi cyane abakunzi b'iyi ekipe baba bakeneye kumenya muri iyi ekipe yabo nyine bakunda kandi ari benshi. Tugiye kurebera hamwe byinshi biri kuvugwa. Gusa nimba bwa mbere dukurikiye wibukurebe munsi ya video ukande kwiyo buto ya subscribe mbere ko twerekeza mu yandi makuru agiye atandukanye ndetse n'indi mikino yabaye muri iyi weekend uko yagiye irangira. Reka tuanze duhere ku mukino. Iyi ekipe ya APR Football Club yaje kunganya na Gasogi United igitego kimwe kuri iki cyumweru hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2024. Wari umukino w'imbaraga kandi usukuye, ni umukino wari uryoheye ijisho. Ni byinshi byari byatangajwe mbere y'uyu mukino wari uyobowe na Nkinzingabo Jemve ndetse n'umusifuzi wa mbere yari Safari Hamis, umusifuzi wa kabiri w'igitambaro yari Murangwa Sanderine, kandi umusifuzi wa kane yari Luisa Patience, naho komiseri w'umukino yari umugabo witwa Kambanda Inosa. Ku ruhande rwa Gasogi United yari yakiriye umukino mwiza, hariho Dauda Bareri wagize umukino mwiza kuri iyi nshuro nubwo yaje kwinjizwa igitego. Idrissa wakinye neza, kapiteni hara mu mutima wa defense udahemuka nawe wagerageje. Gove nawe yarahabaye neza cyane. Amis wakinye neza gusa yaje kugira imvune ariko arakomeza arihatira kina. Rugangazi Prosper, Adolphe Muderi nawe yarahabaye. Jamaradine wagize umukino mwiza habe ndetse na Panzi watsinze igitego cyiza cyane, ndetse na Mbirizi Eric ni mu gihe gatebe k'abasimbura hari Serge ndetse n'uwitwa Ngono Kabanda Serge, Onesmos Sajili ndetse na Dani Mugabe ndetse na Abdulaziz. Akwane ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club, Thierry Forge Christian utoza iyi ekipe mwiza muri yabanjemo Pavel Nzira, inako kandi yagize ngutya Nshimiyimana mushitereka hariya, Mfitina Omborenga, Ishimwe Christian Rwahweme Placide umutima wa defense, Nshimiyimana Isumire Pichu, Nibizi Ramadan, Ruboneka Jabus kuri we kapiteni, Kwitonda Arebaka ndetse na Mugisha ndetse na Victor Mbomacukwe Meka mu gihe mu gatebe k'abasimba hari Shimwe niyo mugabo Claude Erika Tegeya, Ndayishimiye Shaibub Aravdurumane waje kwinjira mu kibuga simbuye Tadeo Luanga, Mbonye umwami Tiaba, Buregeya Prince ndetse na Bizimana Yannick nawe waje kwinjira mu kibuga asimbuye. No mukino waranzwe n'iki mbere ko twurikiza ku yindi mikino yaranze umunsi wa 28 wa shampiyona, ndetse turaza kurebera hamwe n'amakuru agezwa muri ekipe ya APR Football Club utagomba gucikwa. Ekipe ya APR Football Club yanganyije na Gasogi United igitego kimwe kuri kimwe. Sunrise nayo igira ngo ikitsindagurira Football Club ibitego 2-1 mu mikino isoza y'umunsi wa 28 shampiyona yabaye kuri iki cyumweru tariki ya 28 Mata 2024. Yari imikino rero ihanzwe amaso cyane ko Sunrise Football Club yari iri mu myanya mibi, mu gihe Gasogi United yashakaga gukuraho agahigo ka APR Football Club ko kudatsindwa muri shampiyona. Mbere y'umukino Gasogi United yabanje guha icyubahiro APR Football Club yegukanye igikombe cya shampiyona bayikomera amashyi. Ubwo twese twinjira mu mukino indani ndetse n'ibyaranze uyu mukino. Ni mu gihe umukino nyirizina watangiye utuje cyane, amakipe yombi yigana cyangwa se nyine yigana mu buryo bukomeye cyane. Munota 25 ya mbere APR Football Club yatangiye gusatira no gushaka igitego, ariko uburyo bwabonwaga na Victor Mbawoma na Mugisha Gilbert ntibuze kubyara umusaruro. Mu mpera z'iki gice cya mbere Gasogi United yatangiye kugera imbere y'izamu rya Pavel Nzira, ariko ntigire igikomeye igaragaza. Igice cya mbere kidashamaje cyane cyaje kurangira ama ekipe yombi anganya ubusa ku busa. Ekipe y'ingabo z'igihugu yasubiranye imbaraga mu gice cya kabiri itangira gusatira bikomeye, ariko imipira Ruboneka Jean Bosco na Mugisha batangaga
rwose bayihereza Mbaoma ntabwo yigeze ibyara umusaruro, mu gihe ekipe y'ingabo z'igihugu nyine yari yaryohewe no gusatira. Gasogi United yazamukanye umupira mwiza cyane yihuta, Rugangazi Prosper awuhindura imbere y'izamu, Barako Christian Panzi akina n'umutwe atsinda igitego cya mbere ku munota wa 61 w'umukino. Ku munota wa 70 umutoza wa Pele Football Club Thierry Froger Christian yahise akora impinduka, Shaibubu Al yinjira mu kibuga asimbuye n'Ibizamadane. Iyi kipe rero yakomeje gusatira cyane ishaka kwishyura, ariko umunyezamu Ibrahima Dauda akayibera ibamba mu buryo bukomeye cyane. Nyuma y'iminota mike Bizimana Yannick yasimbuye kwitonda Alebaka. Umunota wa 80 w'umukino Apele Football Club yazamutse yihuta, Mbaoma acomekera mu gishaje Ribere barafinda umupira mwiza cyane yishyura igitego cya mbere. Iyi kipe y'ingabo z'igihugu yakomeje gushaka igitego cy'insinzi ariko biyibera ibamba. Nkubutsa ko igitego cya Apele Football Club cyagizwemo uruhare rukomeye cyane na Shaibob Al Abdurrahman. Umukino rero warangiye Apele Football Club yanganyije na Gasogi United igitego 1-1. Indi mikino yabaye kuri uyu munsi yari ikomeye cyane kuko amakipe yose yari mu rugamba rwo guhatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Sunrise Football Club rero yakoze akazi gakomeye cyane, itsinda Gorilla Football Club ibitego 2-1 byombi bya Nzabonimana Prosper, mu gihe Etoile de l'Est nayo yatsinze Marine Football Club igitego 1-0 cya Muhozi cya Muhoza Olivier ku munota wa 43. Bivuze ko ekipe y'Inyagatare yagize amanota 29 iva mu murongo utukura, mu gihe Etoile de l'Est yagumye ku mwanya wa nyuma inganya amanota na ekipe ya Bugesera Football Club ya 15. Turacyafite izindi update zo muri ekipe y'ingabo z'igihugu. Twababwiye ko turibuze kwibana mu mikino yabaye muri iyi weekend, by'umwihariko yabereye kuri Kigali Pele Stadium. Nakubwira ko ekipe ya AS Kigali nanone kayino yagize ngo kigatsinda Etincelle Football Club igitego 1-0, na Rayon Sport iragenda ifata Muhazi iyikubita ibitego 2-0 mu mukino w'umunsi wa 28 ya shampiyona. Ubwo ni imikino yabaye ku munsi wa gatandatu niho duhise tujya ku itariki ya 27 Mata 2024. Umukino wa Kigali ndetse na Etincelle niho tugiye gutindaho watangiye utuje cyane, amakipe yombi yigana mu buryo bukomeye cyane byatumaga nyine uyu mukino utaryoha, aho igice cya mbere kitabonetsemo uburyo bw'ibitego bufatika cyarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Mu gice rero cya kabiri amakipe yombi yatangiranye impinduka, naho umunyezamu wa Etincelle Football Club Arakaza Mark Arthur wari wakomeje kuryama mu kibuga yasimbuwe na Nishimwe Moise ndetse na Ronga Prince yinjira mu kibuga. Umutoza wa kipe ya Kigali Gibukasa nawe yakoze impinduka eshatu zose. Dushingizimana Gilbert asimbura Ngabonziza Gule, Keve Ebene asimbura Flex Kone, mu gihe Akayezo Jean Bosco yasimbuye Ndayishimiye Thierry. Mu minota 55 ekipe y'Umujyi yatangiye gusatira. Hussein Chabarara na Ebene batangira guhusha uburyo bw'ibitego ku mipira yakurwagamo n'umunyezamu Nishimwe. Nyuma rero yo gukomeza gusatira cyane, AS Kigali yafunguye amazamu ku munota wa 37 ku gitego cyatsinzwe na Ishimwe Fisto nyuma yo gucenga ba myugariro ba Etincelle Football Club. Muri iyi minota ekipe y'Urubavu yararushwaga cyane rwose, kuko abakinyi bayo nka Kakure Mukata Juste, Niyo Nkuru Sajat ndetse na Bendeka Jidio bagowe cyane n'ubwogezi bwa ekipe ya Kigali kandi aribo isanzwe yubakiyeho umukino. Nkubutse ko mu minota y'inyongera Raphael Osaruwe yazamukanye umupira yihuta atera ishoti, umunyezamu Nishimwe aza kuba ari kuramo. Umukino rero waje kurangira AS Kigali itsinze Etincelle Football Club igitego 1-0 ifata umwanya wa gatanu n'amanota 42, mu gihe iyi ekipe y'Urubavu yagumye ku mwanya wa 12 n'amanota 32. Ni gutyo bimeze imwe mu mikino twabashije kuba twaha ijisho yabereye kuri Kigali Pele Stadium, mu gihe umukino wari wabanje ekipe ya Kiyovu Sport twabagejejeho update mu minsi yasize. Iyi ni KG Pro TV, turakomeje n'andi makuru agiye atandukanye agezweho hano iwacu mu Rwanda. Ubwo ndakunyuramo imikino yose uko yagenze. Kiyovu yanganyije na Mukura Victory Sport
nako kandi polisi yagize gutya itsinda Bugesera. Umukino nawe ari umukino ukomeye cyane. Umutoza wa Police Football Club Mashami Vincent gutsindwa na Bugesera ibitego 2-1 ntago byigeze bimunezeza. Nawe nakubwira ko ari umukino udashamaje ku ruhande rwa Police Football Club, ariko ni Bugesera yakinye umukino mwiza, aho umutoza hari ingingo rwose muri iyi minsi asigaye afite umuco wo kutirirwa ahaguruka, byo guhaguruka rwose ntaba bikozwa, atoza yicariye atuje neza cyane. Ubona umutoza hari ingingo Francis Christian, mukino mwiza cyane binyuze mu masure nk'aba Ani Elijah usere wa equipe ya Bugesera Football Club. Roto Hazamu ufite ibitego byinshi hano mu Rwanda kuko afite ibitego 15 agakurikirwa na Victor Mbawamachukwemeka. Muhazi United yatsinzwe na Sport ibitego 2-0. Musanze itsinda Amagaju ibitego 2-1 hariya mu karere ka Musanze. SD Kigali itsinde Tenseri igitego 1-0 nko twakomeje kunyura tubabwira. Sunrise itsinda gol ibitego 2-1. Etoile de l'Est itsinda Marine igitego 1-0. Gasogi inganya na APR Football Club igitego 1-1. Twagiye na update zo muri equipe ya APR Football Club. Equipe ya APR Football Club icyo nabatangariza nka KG Pro TV gusohora kumiswa ne subscribe kugira ujye ubana natwe ndetse tukugezaho amakuru agiye atandukanye na analyse ku mikino igiye itandukanye. Reka mbanze mbacire ku mayange makuru turi buze kugenda tubagezaho. Muri iyi minsi KG Pro TV cyangwa se umunyamakuru wa KG Pro TV tumaze igihe dukurikirana amakuru ya za transfer ari muri equipe ya APR Football Club. Ku munsi wo kwa gatandatu naganiye n'umwe mu bantu ba hafi bamenya amakuru yo muri equipe ya APR Football Club. Agerageza kunyuriramo imwe muri transfer ikomeye cyane, ndetse ngo isa niyamaze kuba dani ngaruko ikibazo ruko isoko ry'igura n'igurisha ritarafungura. Uyu mukinyi yaravuzwe, ariko ese muraza kumenya ngo ninde? Ndaza kukurarikira inkuru zacu ziri buze kugenda zikurikira. Ku munsi wo kwa gatandatu yambwiye ko ari buze kumvugisha mu gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru. Ambwira ko ari kwitegura umukino APR Football Club ifitanye na equipe ya Gasogi, ko turaza kuganira. Ubwo amakuru ari buze kuba yampaye ari full, turaza kugenda tuyabagezaho hano kuri KG Pro TV. Ubwino turaza kuba tubakwita tubabwire ngo bimeze bite muri equipe ya APR Football Club, equipe y'ingabo z'igihugu yamaze kwegukana igikombe cya champion. Izo ntari zo update noneho sasa. Update nanone zihari. Murabizi ko iyi equipe ngo ikibazo cy'ubushobozi ngo ntikijya kirangwamo. Tubibutse ko hari amafaranga igenerwa na Minadef batagomba kurenza. Kuri iyi nshuro ngo bari gushaka uburyo ku mafaranga bahabwaga hiyongera handi. Uribaza cyangwa se urabitekereza ute equipe ya APR Football Club ku mafaranga menshi yahabwaga atazwe umubare? Gusa nabyo tuzabimenya KG Pro TV nicyo tubereyeho. Ngo barashaka kongera handi. Iyi equipe y'ingabo z'igihugu izabimeze ite? Abakinyi igiye kumanura kigiye kumanura intwaro zikomeye cyane. Ese mama ni equipe izongera guhagarika equipe y'ingabo z'igihugu? Byakomeje kugorana, byakomeje kwibazwaho. Igihari noneho iyi equipe ya APR Football Club iritegura umunsi wa 29 wa champion ndetse n'umunsi wa 30. Shaka kurangiza ari unbeaten badatsindwa. Gusa igihari umutoza Thierry Forge Christian ibyo yakora byose ntabwo yongererwa amasezerano, ndetse na Kudakarim ntabwo bungu rwose baraza guhambirizwa. Havuzwe Julien Chavelier umutoza wa equipe ya APR Football Club nko byakomeje kugenda bitangazwa, ariko kuri iyi nshuro amakuru ari indani yuko rwose Thierry Forge Christian ndetse na Kudakarim sezirangira nubwo batwaye igikombe bahita bacaho bakagenda equipe ya APR Football Club ikamanura undi mutoza ukomeye cyane. So mukomeze mugira ibihe byiza. Iyi ni KG Pro TV, reka tubifurize kugubwa neza. Turabashimiye cyane.